ama sain hichi video na be hozo se jisu minin ka zanau salam khan pe ben he to atom namun hi Peniel Care Center mun hi in hichelai mun hi pa pachu na hin chule nu hoi nu in inam igam sumuwa khamna the ya na ki chim ho mailu na zala pu na zala khat toiran nga zowa chule la gaw mong thai sa khat be isim do na ki nei the yai le ki khat chu anagia la na hi da bang hian na bol han he da bang ministry na bol han he hichi hi government recognize ai tai ti jong hi office langa ko na head si na hi in iseta lan chen tu nia hi chom cha chalai chung chang thu hi niaw khat chalai mun na tong supervisor salhe kai ama to chom cha kong ke hon de hi question khalani kan do no min hi chalai hi koi theya kol la wa ho zong the ham khamna thei ki chim hi phat phat ne chu thei ham ti zong le numai ho na lang zong hi ti hung ki pa hi tam ti zong le course ho hi I za chan hi hai za chan hi deu ham so le pt treatment ki bol ham hi so hi neo khat in sei pi le sin ki pa min te ki pa min achom na thei lamin hin sei min ti hin course hi full course compulsory course kom sawin full course hi 6 months ke hi sawin compulsory course hi 3 months ke hi sawi ipija 3 months to compulsory ke hi sawham iti ai ama ahung lo la pen chu khamna thi addiction a hi je a chu hi chi khamna thi be chu dam sela apo to lo wa hi te ama treatment ki pi zong akan be se pon chu te le re ma ding in zong min si na om nom ji in ja chu thum chu compulsory te da hi le ama ki ger ha lo rong pang chu tu mi ko te le ama addiction hung lo na pen chu dam se den apo do zo we ti ja ti na za la chu 3 months compulsory ka hi sau hi chi chong lam ta ka ga se to hi chan chu tan te ki pam he zin ai le to hi pasal lang hi mi za ta bong ma numai lang hi mi za ta bong ma itia numai lang ho hi mun ki pana cho jong hi neo ka in sei pi chen ki pa min te ki pa min mai lang hi aum na hi asot nai point sa khen ho de achi na lai jin tu hin start nurse po min mi nga ong movin pasal la ho hi a hi le tu hin client hi 87 ho ta ba min start mo kuma hi zakhan ho ta ba ti di tan tin chi chu ka ga se to hin te ki pam he zin Hisilai Peniel Care Center mun hi het thei de nga chu kangpo pilang zun na lampi pha masanga te thei man bi military colony hisilai muna chu he hisilai gopi bung het do hisilai lampi a chu to chi ai le lampi sa ai in lampi a pasan jong akimuta ai nai cha hen ki kam ha lo he koi da bang nu da pa te ho nam sunga Isai nau te in sung mi tia ho khamna theya anaki chema ngano ma ngathelo anu khai le ni chalai mun he hinzu no ite fees ho zong hong cha a he pathian na to na ministry na ge na he je he ni chalai mun ki phalam lo hi re hinzu no te ti hi tunya chom cha nam ngai lu na za la chule nam khan kho hi te bong ni sa a anaki chem ho sim phat na ding Dia khok na za la chu ji chom cha het sa na ka hin bol he hi ananga ya na be ho zo si chung chi wa ki pa phu kan phongin dunia kan se long chu hi chan chu hi tan te ki pa e Kalin nang tan thai tan ko tua chalai hi numai ho na lang dormitory a hi in chalai hi
numai tu hin papi aumin fan aumin chale bed a hi in box nyau cha zong aumin hi lang hi special ke ko ya hi in ya chu numai ho si chalanga hi ki sa hi na hi cha don nom pho zong le cha ki om na diu ho zong chlai a khon a ki koi pi na he chi hi pam langa ko na a hi in get first get na hi in Penyal Care Center lain ta in na ki in gari lampi apa sa zong khun hoi ta na ki moi na he Today he first get lai office chia hin duty post khan aumin silang hi get sung long hi ta in office aumin chule lai hi pa sali kalding nyau khan aumin silang washroom chule lai guest house chule silang hi second gate ang hi ta in hilangai hi ichi hele counseling room hin chalai hi ban chapel hall hin chalai hi ki khom je hi bench pa pi omin chalai hi chalanga ko na hulu thei hi second gate nai lu nai le masapina grang chalaya hi football zone ki pe athei volleyball zone ki beng ting ko ning langa omen milanga khun golden yau cha matlai ho ki ball zin chalai hi ho dormitory ang hita in detox ako nang kitson dun ho lai medical room lai detox one na hi in ban chalai hi counselor room na le chalai muti hall a hi na hi chalisa kai ki hel na mo na hi in chalai hi keram ho zong kichim de chess ho nang kichim ji o hi na hi ha observable room and golden room detox too silang in latrine in silang aku tangki khanong min silang aku kisil zewe ban selai kitchen in sele CCTV zong